Mishalar South Sudanese official la rejena ki la kume tintere ka South Sudan la kenena ramu gan nyal matot kwen amoda ka kwa ba yen karun tishop ka weldh resege bete karun weldh charge bulu ried mo jere dana sha la ken woto de ramimo bi nyam tot bi kwen mungud ka run to tot be kwen la shegde ba je yen karun tishop ka weldh ka bete rete jen ka kan run da to ko run da weldh ba je ko lu rete jena rewish ka juba redul wal indeed take na tishop ka bakal ti yeken shika long te kwaj ka she maneken kwaj ka gwasan de she maneken ten cha guru de she maneken de ka gur ke de ka jek dum no teleram chiben ku kwerndan keb dul wal ko je larne rewe ka South Sudan ka juba e jeni mi ne tawne ka donguru ndera ndera beni mu tawyena kenyen she maneken kenyen ka chol kemi wa palga ke o cha ka taw dul wal ke gwadaran taw kana te yeken long ten tenga ka nyopan ken ukan kemi ukan yo de kulele di eneme mi ka yena stimo te karandun me dong mishi bad no goro de yen gwada nga de yen in ka hospital jela dana shalat wala goro de ne me dero kan idi ala konde lengarwa ne ko me te ka mishi randun mishi bad de yen goro de yen jek ka jen hospital ne me awa mi de ngolel ga pedalong ko to de te dial de ka